Ibaye ikaze wowe ukunda kandi ukurikira ibiganiro kuri Rwanda Media Platform aho hose hirya no hino ku isi. Uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino duhereye aho uherereye ndetse no hirya yaho. Ni amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro cyamunara ku mutungo wa Rwigara. Perezida Kagame ahamya ko Amerika n'u Rwanda rutagomba gupfa rusesabagina. Uwigeze kurega koroneri mu Rwanda amurega kuri Paul Kagame perezida wa Repubulika ubu yatanze kandidatire ku mwanya w'ubudepite. Muri aya makuru turaza kurebera hamwe abayobozi bafunzwe bazira umutwe w'umuntu. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye tugiye guhera mu Rwanda. Musinguzi wigeze kuregera perezida Paul Kagame koroneri wa RDF yatanze kandidatire ku budepite. Musinguzi Frank wamenyekanye ubwo yagezaga kuri perezida Paul Kagame ikibazo cya hoteli yari yarariwe na koroneri Mabano Joseph yashyikirije kandidatire komisiyo y'igihugu y'amatora nk'umukandida ku mwanya w'ubudepite. Kuwa 23 Kanama umwaka ushize uko perezida Kagame yari yitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 ya Youth Connect nibwo Musinguzi Frank yamugejeho ikibazo cya hoteli yari yaraguze amafaranga miliyoni 200 n'uriya musirikare ariko akanga kuyimusubiza. Icyo gihe umukuru w'igihugu yahise asaba inzego zirimo umujyi wa Kigali, Minisiteri y'Ubutabera n'ingabo z'u Rwanda gukemura ibibazo by'uriya musore mbere yo gusubizwa hoteli ye. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Gicurasi nibwo Musinguzi yashyikirije NEC kandidatire ye nk'umukandida wigenga ku mwanya w'ubudepite. Uyu musore usanzwe akora ibikorwa by'ubucuruzi yabwiye itangazamakuru ko yahisemo gutanga kandidatire ye kuko yasanze ari ngombwa ko atanga imbaraga ze mu kubaka igihugu. Ati nyuma yo kubona aho igihugu cyacu cyerekeza, iterambere ryacyo, umuvuduko uriho ndetse n'amahirwe leta yacu yagiye ihereza urubyiruko, byatumye twese tubona ko tugomba gutanga imbaraga zacu mu kubaka igihugu cyacu, na cyane ko biri mu nshingano zacu. Siroga yanjye ivuga ko ubumwe bwacu, amateka yacu n'imbaraga zacu bizadufasha kwiyubakira u Rwanda twifuza. Yavuze ko nagira amahirwe yo gutorwa azashyira imbaraga mu rubyiruko bagenzi be mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere no kumenya amakuru y'aho ibintu bibera, by'umwihariko abakirangiza amashuri ndetse n'urubyiruko rwo mu cyaro. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro cyamunara ku mitungo ya Rwigara. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri i Kigali mu Rwanda rwatesheje agaciro cyamunara yakozwe ku mutungo wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara. Umucamanza yavuze ko umuhesha w'inkiko wateje muri cyamunara inyubako yo kwa Rwigara yagaragajemo inenge zituma iteshwa agaciro. Ni icyemezo umucamanza yafashe nta muburanyi n'umwe uri mu cyumba cy'urukiko. Uyu mucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yavuze ko imihango y'ifatira ry'umutungo itubahirijwe nk'uko biteganywa n'amategeko. Yavuze ko yari inenge muri cyamunara yakozwe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana. Ku ngingo yo kumenyesha igenagaciro ry'umutungo, urukiko rwavuze ko umuhesha w'inkiko yabikoze mu buryo bwubahirije amategeko. Yavuze ko kuba yarajyanye mu rugo rwa Rwigara inyandiko zikubiyemo iryo genagaciro nta makosa yakoze. Indi nenge umucamanza agaragaza muri cyamunara yakozwe n'umuhesha w'inkiko ku mutungo wo kwa Rwigara ishingiye ku kutubahiriza igihe cyagenwe n'amategeko. Yavuze ko ubusanzwe haba hagomba kubahirizwa iminsi 5 ya cyamunara. Ashingiye ku nenge abona mu migendekere ya cyamunara, umucamanza yambwiye ko iteshwa agaciro. Unishize akababaro abunganira Adeline Mukangemanyi Rwigara bari basabye zingana na miliyoni 20 z'amafaranga na miliyoni 5 y'igihembo cy'amategeko. Umucamanza yaciye umuhesha w'inkiko 900. Yasobanuye ko akubiye muri 400 by'indishyi kuri Adeline Rwigara ndetse n'amafaranga 500 y'abanyamategeko bamwunganira. Uyu mucamanza yasobanuye ko umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana yateje igihombo abo kwa Rwigara, bityo ko ari we ugomba kukirengera nk'uko amategeko abiteganya. Icyakora yavuze ko cyamunara ishobora kongera gutangira. Abunganira Adeline Mukangemanyi Rwigara, umugore nyakwigendera yasize aribo Gatera Gashabana na Pierre Rwerwa, baburana bavuga ko mu makosa Habimana yakoze yazanye mu banki y'ubucuruzi Equity Bank irangiza urubanza itabayemo umuburanyi nyamategeko Emmanuel abijunganira umuhesha w'inkiko Habimana avuga ko banki y'ubucuruzi yafashe bank yiguje na Equity Bank bihinduka Equity Bank Rwanda, bityo ko yegukanye inshingano zose zirimo n'umwenda abo kwa Rwigara bahoze babereyemo fashe bank. Iyi cyamunara iteshejwe agaciro yakozwe ku nyubako yo kwa Rwigara iherereye ahazwi nko mu Kiyovu cy'abakire i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 26 z'ukwezi gushize. Nk'uko byatangajwe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana, iyo nyubako bigaragara ko itari yakuzuye.
yagurishijwe miliyari 1,116,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Abunganira Adeline Rwigara bakavuga ko bitumvikana uburyo hapiganwa umuntu umwe mu gihe cyabona ari piganirwa n'abantu batandukanye. Cyakora babwiye Ijwi ry'Amerika ko bishimiye icyemezo cy'urukiko, bongeraho yuko ibyo umucamanza yakoze bishingiye ku mategeko. Ibyo kwa Rwigara byatangiye gufata indi ntera kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2015 akimara gupfa, aho byavuzwe ko yapfuye azize impanuka zo mu muhanda, ariko ab'umuryango we bagashinja leta y'u Rwanda kumwivugana igamije kumutwara imitungo. Minisitiri Marizamunda yashimangiye ko nta masomo isi yakuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yagaragaje ko iyo urebye hirya no hino ku isi usanga isi nta masomo ahagije yakuye muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, kuko mu bihugu bitandukanye hakomeje kugaragara ibibazo by'umutekano muke bihitana ubuzima bw'abasivili. Ni ingingo yagarutseho kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Gicurasi mu mwaka wa 2024 ubwo yatangizaga inama ngarukamwaka ku mutekano ihuriza hamwe inzego zitandukanye z'umutekano, zaba izo mu Rwanda ndetse n'izo hirya no hino muri Afurika. Umuhango wo gutangiza iyi nama y'iminsi 3 witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda, umugaba w'umukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga n'abandi. Yagaragaje ko kandi uburyo isi iyobowe uyu munsi bibiba amacakubiri mu batuye umugabane, ashimangira ko icyaba igisubizo ari ugukorera hamwe mu guharanira imiyoborere y'isi ikorera mu nyungu za buri wese. Yakomeje ashimangira ko uretse umutekano muke, isi yugarijwe n'ibindi bibazo birimo inzara n'imihindagurikire y'ibihe. Agaragaza ko abantu badakwiriye kwitana ba mwana. Iyi nama ibaye ku nshuro ya 11 yitabiriwe n'abanyeshuri bo mu bihugu bitandukanye muri Afurika biga mu mashuri makuru ya gisirikare, abayobozi muri guverinoma n'inzobere mpuzamahanga. Perezida Kagame ahamya ko Amerika n'u Rwanda bitagombaga gupfa rusesabagina. Perezida Paul Kagame yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bitagombaga gupfa Paul Rusesabagina wahamijwe ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero umutwe wa MSD-FLN wagabye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Rusesabagina yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB muri Kanama ya 2020 akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Yasobanuriye itangazamakuru ko yibwiraga ko indege imwerekeza i Bujumbura. Muri Nzeri 2021 urukiko rukuru rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 ishimangirwa n'urukiko rw'ubujurire muri Mata 2022. Yafungiwe mu igororo rya Nyarugenge kugeza muri Werurwe 2023 ubwo yafunguwe hashingiwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika. Minisiteri y'Ubutabera yasobanuye ko Rusesabagina yafunguwe hashingiwe ku biganiro byari biyobowe na leta ya Qatar yahuje u Rwanda na Amerika, kandi ko yari yaranditse ibaruwa asaba imbabazi ku bw'ibikorwa bya MSD-FLN yabereye umuyobozi. Perezida Kagame yagarutse ku buryo abayobozi batandukanye bo muri Amerika bashyiraga igitutu ku Rwanda kugira ngo ufungure Rusesabagina, bisa naho yatumye umubano w'ibihugu byombi uhungabana. Umukuru w'igihugu yagize ati ntabwo Rusesabagina yagomba kuba ingingo iteranya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Ikibazo twagikemuye kuko byari ngombwa, twagerageje kubikora mu buryo bwiza twari dushoboye, ariko twagikuye mu nzira. Rusesabagina atuye muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu cyashyize imbaraga mu kumusabira gufungurwa kuko cyamuhaye uruhushya rwa burundu rwo guturayo. Mico Myiza yashinzwe kwica Abatutsi no gutanga imbunda. Urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje kumva abatangabuhamya bo ku ruhande rushinja. Umutangabuhamya wumvise yumvikanaga ijwi ryahinduwe, ariko abari mu rukiko batamubona. Umutangabuhamya yavuze ko yafunzwe mu cyahoze cyitwa gereza imyaka 10 azira ibyaha bya jenoside. Umutangabuhamya yavuze ko Jean Paul Mico Myiza yatanze ibikoresho birimo imbunda, imyenda ya gisirikare, grenade, akabiha interahamwe ngo zice Abatutsi. Umutangabuhamya kandi yavuze urukiko ko azi Mico Myiza mu gihe cya jenoside na mbere yaho, akavuga ko yatanze amabwiriza Abatutsi baricwa kandi ubwe nawe yishe Abatutsi. Muri rusange umutangabuhamya yavuze ko Jean Paul Mico Myiza yagize uruhare rukomeye mu iyicwa ry'Abatutsi i Butare. Umutangabuhamya kandi yamushinjije ko yari mu bakoraga urutonde rw'Abatutsi bagombaga kwicwa. Jean Paul Mico Myiza uregwa ibyaha bifitanye isano na jenoside we aburana ahakana. Ibyaha ashinjwa bikekwa ko yabikoreye mu cyahoze ari Butare, ubundi mu karere ka Huye. Hari amakuru avuga ko mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yari umunyeshuri yiga mu mwaka wa 2 muri kaminuza. Mico Myiza Jean alias Mico ntaratangira kwiregura.
Ikindi kandi hunga abatangabuhamya yo ku ruhande rushinja ntiharamenyekana niba Mico Myiza ubwe nawe yaba afite abamushinjura ibyo nabo bazatanga ubuhamya. Yunganira na Metere Karuranga Salomon na Metere Rwigema Vincent akaba afungiwe mu igororero rya Nyanza ryubatswe ahitwa Impanga. Twababwiye ko hari abayobozi bafunzwe bazira umutwe w'umuntu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu n'abandi bayobozi bafunzwe bazira ibura ry'umutwe w'umuntu wabonetse ahubakwaga uruzitiro rw'urubyiruko. Ivuga ko aho hantu haguye abatutsi benshi muri jenoside yabakorewe muri 1994. Aya makuru yagiye hanze mu minsi ishize ubwo abagabo babiri bafungwaga bakekwaho kurikiza umubiri w'umuntu utarabasha kumenyekana. Abafunzwe icyo gihe n'uwubakaga inzu aho umutwe w'uwo mubiri wabonetse uri mu Rwango Emmanuel Alias Rokore ndetse n'umukuru w'umudugudu wa Musene witwa N'Imana Theophile wa 21 Gicurasi 2024. Nabwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe Nzabashimana Evariste nawe yatawe muri yombi akurikiranweho guhisha amakuru arebana n'uyu mubiri. Ni mu gihe RIB yaje gufata umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Byabizinge barebereho Emmanuel asimuka igipangu ariruka. Amakuru avuga ko nyuma y'uko bariya ba mbere bafunzwe hakomeje guhuzwa amakuru hagati y'ubuyobozi kugira ngo hamenyekane inkomoko y'uwo mubiri. Umutwe wari wabonetse waje kuburirwa irengero. Umwe mu bayobozi b'umurenge wa Cyanzarwe waganiriye n'itangazamakuru utarifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko uyu mutwe watwawe n'umuyede wubakaga kwa Murokore akaba arimo kwaka amafaranga. Ati amakuru yatugezeho n'uko umuyede wubakaga kwa Murokore yajyanye umutwe w'uwo mubiri noneho akaba arimo kwaka amafaranga. Ayo mafaranga ngo yatse umugore wa Rwango Emmanuel Alias Murokore washakaga kugaragaza uwo mutwe kugira ngo umugabo we abe yafungurwa. Perezida w'ibuka mu karere ka Rubavu Mbarushimana Gerard yabwiye itangazamakuru ko ahabonetse uwo mubiri hiciwe abatutsi benshi. Ashimangira ko ibuka yasabye ko abayobozi bakurikiranwa kubera irigizwa ry'umutwe w'uyu mubiri. Uyu Mbarushimana yabwiye itangazamakuru ko ahabonetse uriya mutwe baje gukurikirana bagasanga indi mibiri ibiri ibigaragaza ko hiciwe abatutsi benshi. Yasabye abaturage gutanga amakuru kuko ntawe uryozwa kuyatanga ndetse n'uwo byagora ko yakwandika akandiko ariko imibiri ikaboneka igashyingurwa mu cyubahiro kuko bibabaje kubona hagisabwa gutanga amakuru nyuma y'imyaka 30. Umurenge wa Cyanzarwe ufite umwihariko wo kuba ufite abatutsi benshi bawuciwemo baturutse mu bice bitandukanye ko bageragezaga guhungira muri Zaire muri 1994. Abenshi mu batutsi biciwe muri uwo murenge ntazi inkomoko yabo, mu gihe kandi hari n'abandi benshi bahavuye mu myaka ya 1998 mu ntambara y'abacengezi yashegeshe bikomeye aka gace kahoze ari muri komine Rwerere. Igipolisi cya Zimbabwe kirimo guhiga abishe umunyarwanda Samuel Habimana. Muri Zimbabwe hakomeje igikorwa cyo guhiga abakekwaho kugira uruhare mu iraswa ry'umunyarwanda Samuel Habimana wiciwe i Waterfalls muri Harare kuri uyu wa gatanu ushize. Habimana bivuga ko yarashwe mu ijosi asanzwe aho yari atuye. Yishwe n'agatsiko k'abantu bane ku mpamvu zitasobanutse nk'uko urubuga The Zimbabwean Mail dukesha inkuru bivuga. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'igipolisi cya Zimbabwe Assistant Commissioner Paul Nyasi ngo abagizi ba nabi binjiye mu rugo rwa Habimana nyuma yo kumukurikirana mu karere k'ubucuruzi muri Harare kazwi nka Harare Central Business District. Amakuru y'ibanze avuga ko kuwa gatanu Habimana n'umugore we bageze mu rugo ahagana saa 3 z'ijoro basaba umukozi wabo gukura ibiribwa mu modoka. Umukozi yagarutse afite ubwoba amaze kubona abagabo bane ku rukuta rw'igipangu. Aka gatsiko rero kinjiye mu nzu gasaba amafaranga, imfunguzo z'iduka ry'ibiribwa na rikoda y'amashusho ya CCTV mbere yo guhunga. Habimana yarashwe muri uku kuvuga. Komiseri wungirije Nyasi kandi yihanganisha abaturage abasaba kwirinda gukwirakwiza amakuru adafitiwe gihamya ku mbuga nkoranyambaga. Turasaba abaturage kuzana amakuru yose yemejwe aho gutangaza ibirego bidafite ishingiro. Inyuma y'uko hari abari batangiye kukwifuriza ko guverinoma y'u Rwanda ifite uruhare mu iyicwa ry'uyu munyarwanda kuko rukunze gushinzwa gukurikirana abahunze igihugu aho bahungiye n'ubwo uyu mugabo nta bikorwa bya politiki cyangwa kurwanya ubutegetsi yari azwiho muri rubanda. Muhanga abarimu babiri batawe muri yombi bakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 16 bigishaga. Abarimu babiri bo mu ishuri ryisumbuye rya Nyakabanda mu murenge wa Kibangu mu karere ka Muhanga bafashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakekwaho icyaha cyo gusambanya umunyeshuri bigishaga ufite
imyaka 16 y'amavuko. Amakuru avuga ko abarimu bafashwe, umwe ari ingaragu akaba ari umugabo wubatswe ko kugira ngo hamenyekane ko umwana yasambanyijwe, ari uko yasohotse mu rugo rw'uwo mwarimu wubatse avuga ko asambanyijwe n'umwarimu we. Uwo munyeshuri ashinja umwarimu we kumusambanyiriza mu rugo rwa mugenzi we bigishanya ku kigo kimwe, mu gihe umwarimu mugenzi we nawe bafungamwe ko akekwaho kugira uruhare mu gutuma mugenzi we akora icyo cyaha nyuma yo kumutiza icyumba yajyanye n'uwo mwana akamusambanyiriza. Umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Nyakabanda Gisano Jean Pierre yabwiye TV1 ko abarimu babiri bigisha kuri icyo kigo bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umunyeshuri utarageza imyaka yo gukora. Umuyobozi w'iryo shuri yabwiye TV1 ko abarimu bafashwe na RIB bombi bigishaga imibare n'ubugenge mu cyiciro rusange. Kugeza ubu iki kigo kikavuga ko kigomba gushaka uburyo kiziba icyuho cy'abo barimu kugira ngo abanyeshuri batazatsindwa amasomo bigishaga. Aya makuru yakomereze ku makuru avugwa hanze y'u Rwanda, duhereye muri Afurika. Indege Perezida wa Kenya William Ruto yakodesheje imujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rumwe nyuma yo kuyitanga akayabo ka miliyoni 1.5 y'amadolari y'Amerika. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aya mafaranga yatanzwe kuri iyi ndege yasesaguwe kuko ngo yakabaye akoreshwa ibindi. Ni mu gihe Leta ya Kenya ibumije mu muvugizi wayo utigeze wemeza icyo giciro, yavuze ko inyungu z'uru ruzinduko ziruta kure ibyiciro nyinshi. Ruto yageze i Atlanta mu murwa mukuru wa Georgia kuwa mbere tariki 20 Gicurasi 2024 agaragiwe n'abandi bantu 30 harimo n'umunyarwenya ukomeye muri Kenya. Mu ruzinduko rw'iminsi 4 ku butumire bwa mugenzi we wa Amerika Perezida Joe Biden, mu ruzinduko rwa mbere rw'akazi Perezida wa Kenya agiriye muri Amerika mu myaka 20 ishize. Mu Burundi ho General Bunyoni yagarutse mu rukiko. Abakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD bakomeje kotsa igitutu Perezida Ndayishimiye ko yarekura General Bunyoni akaza gufatanya nabo gusubiza ibintu mu buryo uko igihugu kigeze hasi. General Alain Guillaume Bunyoni wabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Burundi akaba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu na minisitiri w'intebe biteganijwe ko azaburanira mu rukiko rw'ikirenga mu cyumweru gitaha tariki ya 24 Gicurasi 2024. General Bunyoni yakatiwe igifungo cya burundu mu kwezi kwa 11 2023 nyuma yo guhamya ibyaha birimo gushaka kwica Perezida Evariste Ndayishimiye, umugambi wo gukuraho ubutegetsi n'icyo guhungabanya ubukungu bw'igihugu. Muri Mutarama 2024 General Bunyoni utemera icyaha aregwa yarajuriye agaragaza ko yifuza kugira umwere ndetse n'imitungo ye irimo enye n'imodoka 10 byafatiwe na leta bikarekurwa. Umwanditsi w'urukiko rw'ikirenga Twagirayezu Anne Marie yagaragaje ko urubanza rwa Bunyoni n'ubushinjacyaha ruteganyijwe tariki ya 24 Gicurasi kazabera mu ntara ya Gitega. Muri rusange ibyaha Bunyoni azaburana icy'umugambi wo gushinga ubutegetsi bwemewe n'itegeko nshinga, umugambi wo kwica umukuru w'igihugu, gusebya abayobozi, gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko, guhungabanya ubukungu bw'igihugu, gukoresha ububasha bw'igihugu bwite no kudasobanura inkomoko y'umutungo we. Muri Mali umwarimu wanditse igitabo kinenga Perezida Assimi Goïta yakatiwe n'inkiko. Umuhanga mu by'ubukungu akaba n'umwarimu wa kaminuza muri Mali Etienne Fakaba Sopo yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 ashinjwa kunenga ubutegetsi bwa Perezida Assimi Goïta ndetse ategekwa kwishyura ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'amasefa angana na miliyoni 3,370 y'u Rwanda. Ibi birego bifitanye isano n'igitabo yasohoye kivuga ku butegetsi bushya bwa Mali kibunenga. Nyamara ubwo yaburanaga mu rukiko yasobanuye ko ibyo yanditse bishingiye ku kuri. Uyu mugabo w'imyaka 41 wari ufunzwe kuva muri Werurwe ashinjwa gusebya no guharabika izina rya leta binyuze mu gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igaragaza ko gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi byiyongereye kuva muri Kanama 2020 ubwo abasirikare bayobowe na Colonel Assimi Goïta bahereka ku butegetsi bwa Ibrahim Boubacar Keïta wari perezida w'icyo gihugu. Umunyamategeko wa Sisoko Ibrahim Maruf Sako yavuze ko atatunguwe n'umwanzuro w'urubanza kandi ko agiye gutanga ubujurire. Uyu mwarimu wa kaminuza yavamo ko yigeze kuba umujyanama wa Keïta. Mu kugana ku musozo w'aya makuru reka tuyasoreze muri Iran, aho Perezida Ibrahim yunamiwe n'ibihumbi by'abaturage. Abanya-Iran ibihumbi bunamiye Perezida Ibrahim Raisi uherutse kuva mu mpanuka y'indege. Isanduku itwaye umurambo we wari ukikijwe n'ibihumbi by'abantu mu cyunamo cy'iminsi 5. Imodoka yari itwaye umurambo we yaciye mu mujyi wa Tabriz uherereye mu burasirazuba bushyira uburengerazuba bwa Iran. Iyi modoka kandi yari itwaye n'abandi bavuye mu mpanuka y'indege yakajugujugu kuri tariki ya 19 Gicurasi 2024
barimo n'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na guverineri w'intara ya Azerbaijan n'umuyobozi ukomeye w'idini, umusirikare ukomeye n'abadereva batatu kuko nta n'umwe warokotse mu bari bari muri iyo ndege. Rwanda Media Platform tukaba tubifurije iruhuko ridashira, hari nabwo natwe tubashimira muri mwese abari bakurikiye amakuru, tubarangirira gukomeza gukurikira ibiganiro biri ku rubuga n'ibindi tubategurira. Bye.